Skidanje oblogi drški, odnosno korica švajcarskih vojnih nožića. Ako želimo da zamenimo drške koje su oštećene, ili želimo neke drugačije da montiramo, ili očistiti ih, neophodno je skinuti drške obloge. Postoji nekoliko tehnologija s kojim se spajaju švajcarski nožići, ovdje vidite nekoliko. Znači, najčešće tema ovog je najčešće su oni koji imaju plastične, odnosno Selidor, odnosno ABS drške, i tema ovog videa je kako skinuti te drške. Ovdje vidimo još nekoliko drugih načina, odnosno tehnologija spajanja. Znači, ovdje imamo potpuno plastične korice koje su spojene čivijama. Znači, to se u principu ne isplati rastavljati, znači ovo nije nam tema. Ovdje imamo jedan klasičan vojni stari model, to je zamjena ovih drški, time se bave kolekcionari, to nam nije tema. Ovdje vidimo drške koje su od drveta, bilo da su originalne aftermarket, one su lepljene, tako da njih skinuti malo je teže, mora polako voditi se računa, velika vjerojatnoća da će da budu oštećene. Originalne su lepljene samo na mestima ovih čivija, tako da ne preporučujem to. Naravno, moguće. Ovdje vidimo neke Alox modele i čelične modele kojih se vide čivije. Znači, kod ovih najpopularnijih 93 mm Aloxa, to su nickel silver čivije. Znači, morate, ako želite to da skinete, rastavite, morate da imate zamenske. Nije tema ovog videa. Također, ovdje vidimo smooth Alox čivije, moraju također vidljive sa vidljivim čivijama, moraju da se one unište. Nije tema, ja mislim da je ovo naruđajući čelik, također ima čivije, nije tema ovog videa. Dakle, klasičan Victorinox sa plastičnim koricama. Najlakše ih je skinuti tako što stavite u kesu, potopite, zatvorite, potopite u vodu, vruću vodu iz bojlera na 5 do 10 minuta, da malo popusti, i posle toga sa nekakvim alatom, bilo da je to otvarač za konzerve, samo zavučete, i imaju potrebno, znači, te tri čivije odspojiti. Znači, čivije imaju vrhove. Ono što ja obično krećem odavde, znači krenem odavde i pa polako zavlačim i polako jednu po jednu. Znači, ovdje imate jedna je ovdje, jedna u sredini i na drugoj strani. Polako da zavučete i jednu po jednu, znači samo da znači one nisu lepljene, originalno nisu lepljene, samo se stisnu. Ovdje, znači, ja sad čak nisam ih ni zagrevao. Vraćanje nazad, ista procedura, poželjno malo ih zagrijati, kako se zove, i vratiti ih nazad. U slučaju da su možda neke od ovih oštećene, neke od ovih rupa da su oštećene, dovoljno je staviti malo nekakvog lepka, nije neophodno nekakav neki posebno jak lepak. I to je to. U slučaju da stavljate
neki drugi materijal, na primjer ovo su titanijumske ili drvene, onda je to neophodno, pošto one nemaju tu mogućnost da se prilagode ovim vrhovim glavama tih čivija, one se lepe. Znači, bilo da stavite samo lepka u ove tri rupe, znači ne ovu četvrtu, i da ih tako držite, sve zavisnosti kakav lepak koristite, ili da stavite u tankom sloju celo. To onda već kad jednom stavite, onda više na taj način uglavnom nema više rastavljanja. To je to.